Искрено и топло сакам да ги поздравам сите оние кои што од надвор дојдоа да го зголемат овој наш патронен празник, Успение на Пресвета Богородица. Меѓутоа, ми причинува особена чест и радост денес меѓу нас да го поздравам мојот собрат во епископството, неговото преосвештенство, монсеньор Илија Јанич, бискуп Которски. Неговото високо преосвештенство доаѓа од Котор, доаѓа од Бискупија, од земја која што е исполнета со светци, блаженици, маченици и исповедници. Доаѓа од Бога Которскиот завет, кој што денес ќе ни го упати својот пастерски збор во оваа наша катедрала, а со неговото присуство ќе ни го зголеми овој наш голем патронен празник. Во негова придружба е и неговиот свештеник и директор на Бискупискиот Каритас Дон Иво Чорич, а исто така меѓу нас се наоѓа и веќе нам големиот пријател, пречасни Звонко Вуковиќ од Загреб, кој што се овде присутни. И уште еден свеченик од Поречко-Пулската бискупија, кој што е овде денес заедно со нас, Дон Лука. Исто така ги поздравувам и нашите домашни свештеници на чело со нашиот декан, отец Тома Ангелов, како и честите сестри на чело со сестра провинцијална Еврозија Стојанова. Драги браќа и сестри, благодарам на вашата присутност, благодарам на овој голем број што дојдовте да ја поддржите вашата црква, вашиот екзаркат, но исто така да изразете голема чест, радост и добродошлица на нашиот гостин, неговото преосвештенство монсеньор Илија Јанич, на кој што сега подавам зборот. Преозвишени Zahvaljujem se vladici Kiru za pozdrav, uzvraćam pozdrav njemu, župniku, kapelanu i svim ostalim svećenicima što je on već nabrojio, pa ne želim ponavljati. I sve vas, časne sestre, pjevački zbor koji tako lijepo pjevaju. Žao mi je što ne mogu govoriti makedonski, ali ja neću govoriti brzo, pa možda ćete me razumjeti uz pomoć Duha Svetog. Čestitajući veliki blagdan uznesenja blažene Djevice Marije na nebo, velike Gospe, koja je sudjelovala sa Duhom Svetim. Evo i ja ću započeti ovu propovijed sa pjesmom Duhu Svetom. Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti, zrakove svoje milosti, zrakove svoje milosti. Zašto sam počeo ovu propovijed sa ovom pjesmom? Pa da bi zazvao Duha Svetoga najprije da dođe k meni, u moje srce, a onda da dođe k vama, u vaše srce, da onu poruku koju budete razumjeli, ne samo da uniđe uši, nego da bude plod
u vašem vjerničkom životu. Jer bez Duha Svetoga i kad je stvaran svijet, on je lebdio nad zemljom. Kada je druga božanska osoba dolazila da preuzme ljudsku narav od blažene djevice Marije, opet je Duh Sveti tu bio akter. I onda, kada je došao taj Mesija, Duh Sveti je progovorio također na rijeci Jordan. Ali posebno Duh Sveti, kada je došao za blagdan duhova, kada je nastala crkva, kada se rodila crkva, onda su apostoli bili preporođeni i onako osnaženi, ojačani, više nisu imali straha, oni su pošli u tadašnji poznati svijet da bi progovorili o Isusu, o istini, o tome Mesiji, o tome koji je donio spasenje čovjeku. Iako je Duh Sveti imao toliko udjela na početku stvaranja, na početku otkupljenja, kroz sva stoljeća, evo i dan danas on ima veliki utjecaj na sve nas, da bi nas sjedinio, ujedinio, da bi došao u naše srce, da bi naše srce bilo otvoreno Božjemu duhu i kada smo napunjeni Duhom Svetim, onda ćemo biti Božji ljudi, onda ćemo znati ko smo, što smo i po svojoj nacionalnosti i po svojoj vjeri, poštivajući najprije samoga sebe, a onda svakoga čovjeka s kojim živi. To je uloga Duha Svetoga. Ako njega ne želi primiti, onda će se u naše srce nastaniti onaj protivnik Božji, a to je Soton. Onaj koji samo ruši. Onaj koji samo donosi u čovjeka razdjeljenje i udaljenje od Boga. I onda je čovjek u toj svojoj praznini zaista bijedan čovjek. Bijedan je na ovoj zemlji. Mora patiti kao što i drugi pate, ali još gore što će biti i nakon trke ovoga života udaljen od Božje blizine. A biti udaljen od Božje blizine, ne doći u društvo blažene djevice Marije, ne doći u kraljevstvo Božje, onda bolje da se takav biti rodio nije. Eto, zato nam je potrebno da uvučemo u sebe, unesemo u sebe toga Duha Božjega. A na najbolji način nam to pokazuje blažena djevica Marija, koja je s njime itekako sudjelovala. Ona je rekla, kada je čula Gabriela, kako će to biti, jer Bogu ništa nije nemoguće. Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. U toj svojoj poniznosti ona je primila u svoje krilo samoga Boga, drugu božansku osobu, Mesiju Isusa Krista. I ona ga je nakon 9 mjeseci rodila. I za vrijeme njegova života ona je bila s njime i u Kani Galilejskoj, kada je rekla činite sve što vam on rekne. Bila je s njime sve do podnog križa. I gledajući kako on na križu umire, a on je Bog, pa zato je uzeo ljudsku narav da može patiti, da bi nas spasio po toj patnji, da bi nas oslobodio
grijeha, da bi nas oslobodio od onih opačina, da bi nas oslobodio od onoga otrova što je donio prvi čovjek i što ga mi dobro osjećamo, a osjećamo ga po tome kad god nekoga mrzimo, kad god smo ljubomorni, kad god smo zavisni, kad god želimo nekoga ukloniti od sebe, kad želimo nekoga ubiti, to je djelo Sotone, a on radi onda preko mene. Ja sam onda oružje te zloće, pa bilo koja druga korupcija ili bilo što drugo što činim ono što ne bi smio činiti, što nije po Božjoj volji, to je djelo Sotone. Evo, neka nam Marija pomogne da naš život i naše djelovanje ne bude djelovanje po tom protivniku Božjemu, a ujedno i našem protivniku, koji se prišulja k nama kao da nam je prijatelj, koji dolazi k nama tiho da bi onda nas razorio, da bi onda učinio od nas i depresivne ljude, ali ljude sa negativnim silnicama zla. И у вечни векови. Амин. По молитвите неуморна Богородице и во застъпништвото непроменлива надеж, гробот и смртта не ја задржа, зашто тој сум што се насели за секојаш детствената утрова и ја пресили во животот како мајка на животот. Ако ти си свет